Bizana bafana bebanini iyahlabe yakukuli abafana ngeke bayikhonistalo ifuneko baba ngithi bizana bafana bebanini iyahlabe yakukuli abafana ngeke bayikhonistalo ifuneko baba Ingqele mina ngivuthiwe Ingqele mina ngiphekiwe Abafana ngeke bayikhonistalo Umbona amakhulu ngiyibulele security umfo wamtshani lezansi eSigothola cha bafowethu njengoba ngikhona lapha ngifuna ukuthi umsebenzi okuyi-EP ingoma ke-EP ingoma eyintathu ezayo ngixolisa kakhulu bafowethu ukuthi ngithatha isikhathi eside kungade ngiphosta lapha ngivela ukuthi ingoma zidedeleka umsebenzi ungami ngale ndlela esifise ngayo kodwa-ke ngicabanga ukuthi nayo yonke into esisothe manje umsebenzi uzozama ukuthi utholakale maduzane ngoba ukuhlelwa sikuhlela nomntwana ngalethi sihlela ukuthi umsebenzi utholakale online uyabona okuyinto esikhona esikhathini ngengoma ingavuma kanjani uvumelani engicela bafowethu umsebenzi usetshenzile bafowethu engicabanga ukuthi akukho enye mhlawumbe engingakusho yilokho nje engicelayo kodwa siyatholakala kodwa ku-platform Facebook ukuthi indaba engayivumbuli kazwelonke i-TikTok ngingayivuli ku-WhatsApp 543 80 56 yathola khona ngawo umfana othengathinta mina yawungengoma okunye bafowethu kodwa ukuxhumana sibekana lapho nalapho okunye umuntu uma ufuna ukuxhumana uyena uzongithatha ngibeke ngokunye ngoba manje lento le iyahlupha uma ulokhu idlokolozela noma kukhona izinto lokushawa idlokolozela ugcina usuthi lapho okunye wenza into ngongesikho yabo ngicabanga ukuthi nangi ngiyathulela nje ngiphelele manje ukuthi zonke izinto sezokwenzeka uyena sezobhekela izinto nikwazi ukuxhumana nithola imisebenzi nje sesohle sikhona asiye emuva ngokubambisana nokuthi ngizohlisa sivunile umsebenzi wami ngendlela singabili cha yilokho nje ngiyakusho Njalo nje ngona ngiqhamukaleza sedelidashona esikolweni phezulu ematshelotsheni ngizosheshe ngivele khona lapha duze ngoba phela othinta ibhuli amapedi amzondakala ngizosheshe ngibaqaqoqa khona ngeke ngishone injalo memeza